Zelal Ceger endama desteya revebir a Partiya Suriye Peşerojê na em herkes dizanin em yani ketin sala 2025 birastî salek nû bû ji bo gelê Sûrî bi taybet bi hilweşîna em bêjin rejîma Baes bi hilweşîna rejîma Baes bi xwe re gelek guhortin dan çêkirin di dawiya 24 de destpêka 25 ji bo gelê Sûrî weke tiştekî sürprîzek bû و اف سورپریزه هنه براستی کس نلبنده بو یعنی راسته دجده 2011 شورشکی هيا تکوشینا ملت هيا ملت سربی اساسی خباته کی دمشاندن ل هنا کی پیشکتن سیاسی بزو هاتن وطبعا افجيب تدخلات خارجيه يعني ديارك وهناك تدخل خارجي هاتن تشكل سربي اساسي وان تدخلات هنا هشتنكو يعني عمليه سياسيه نك لاز وارد سوري ده إيدي بجن إيكو راعي بونج سوري رواكي إيران وروس دركتن ديارنا هزنا بجن تحالف لسر سوري أو دكن بري دولة تركي مثلا بجن ده هازتر أو سوري ده تخاص هناك رول بدل يزاندن نها ديارة ولاتن خليج وك سعودي وناوي رول بدل يزاندن وأف بجن إدارة العمليات يعني أنو هاتي السر أوي كوبنا بهيئة التحرير الشام بانا جي بخارة أوي كدان شكرن يعني herkes بنجهوان دزاني جكو هاتن چما هاتن عجبا herkes ve pırsetkin hacme yani emji vaka siyaset medar bina dönürxinin yani abana çima efketin devri çima ne hezekdin دبكو قالك برجواندين دولتها هبون مصالحي وان هبون للسربانه دان مشاندن ولقور بنا كتن قوي لزمانك دانوان حتى مع اداري كو جريك فصال هنا حمو دبن سها بجن لارتش سوري دا خبيك بكن جريك بجن هفديتن نابنا وان وقصد دواري تشكرن نابنا هيئه تحرير الشام ده وقصد دواري تشكرن لفاتنا كي جريك هبه والقوري تصريحات وتشتكوا دار دكافنجي لقائك هي اما تامين نجشتيا انجامي وانجام جنهانا بچونكي جرى كار لازمه ايش لازمه ودملك ديتر ده ميزات كن دولة تركيا هجمات انه ايريشي وين لسر منطقه ما برزدنه دولة ترك دخازه جوان ايريشن هني داغركنا سوري بكي خاكا سوري بكي ايريش تركا نت مصلحه قال سوري دايا ايريش تركا تام عكسي ويناج بوكو قال سوري زعيب بخينه ودست خداني لسر حكومتانو ودعين وقت دجي قصد زعيب بخينه سر بناد خبته هركز الفرق بيده والسربيه اساسي تكوشين برخداني كي مزن اما يزادكن باكوري سوري ده تكرن واف برخداني هنا دوامه يعني قال لي باكوري سوريا قال لي ما بحمو بيكات يا اخو كردي وعربي وسورياني وشركسي وارمني شاري قال لي شورجري دمشينه اف شاري قال لي شورجري براستي اوكي بخارتين يعني هيزك يجبو في ملاتي بخارتين ايدي دهله يعني ملات وكا دبجنيا نوبتا سدي قرتن ملات جبوخ وكا روجا روماتي وكراماتي دبينه ورغم هر تشتيجي ملات بري خد دور وام دبينن دولة تركي پر بهوانه ملت ما ايريشتكي بهمو رنگين جورن سلاحي كو بكارتينه وبرخداني كي تاريخين هزن قصد يبهجي يبهجي دمشاندن وف سركفتنا قلمه وبسر بكبه طبعا اب قصد نتنج بو يسدد باريس قصد تواهي سوري د باريس قصد العمليه السياسيه والعسكريه السوري داروا لك جريند دليزاندن ودعين وقت د هرم مدار بريا خسر جبوكو بكار بهين داز تر خدمتا قلبك بي دي في قلبك بينه ملي اداري دد ملي سياسي دد ملي خدمت ده سربي اساسي خباطي مدمشن وهركز ام دفي فكر دنا يعني سروريا خاكا سوريا اساس دغري يكيتيا خاكا سوريا اساس دغري ام لدي جي في بارچه بوننه تشتي كون هم لسر دخبت انجي كو ام بكاربن يعني في داغركنا دولة تركيا جسر اخا سوري بداوي بكن يعني حمو مناطق مدار كافج سريكاني غريسبي جرابلس من بجي عفريني عزازي ادلبش حمو مناطق دار كافي يعني ملت السوري بخو اداره بكي خو ايدي رول بدلي زاندن بخو ايدي خاكا خو بكي تشتي دي تر شأن داخلي نكو قصدوا هيئة تحرير الشام لفدو بكي ايدي بيشاروجا السوري ويتشاود بيشاروجا السوري ده رول بدلي زاندن ملتي مال سرفينا دخبته وطبعا امواج جنجي تشد مجلس بارتيا بيشاروجي دبي وتشي ام بيجن دحمور خصنين ميجن يكو هنا كونغرس تار دبي زنوبيا دبي
مجلس جنين سوري دبه وحمو جنين كود مجالس بارتيا د جي خدغرن يعني ام همو جزاتن دبان كوم خباتن كوت دم جي خدغرن نقاش كوتين كرن تشل باكوري سوري به تشل حلب به تشل شام دبه هركز في رولت دي ليزاندن هركز دو خازي وسربي اساسي بخبته يعني ام جن د بيواجو سياسيه سوري ده جبوكو ام بكاربن رول بدن ليزاندن دستور سوري نو دوكي جن ما في ماتشبه هركز السربي ناد خبته çünkü em gişna asteki usa yani jin idi ned salin kevin de jiyan diki ku beje qadara ma eve beç devam bike bila be nad tam aksi wina her jin ve de beje de idi em gerek ser yani peşaruja xo bixabitin كم خباتن كنت دم جي خد قرنا نقاش كنتين كرن تشل باكوري سوري به تشل حلب به تشل شام به هركز في رولت دي ليزاندن هركز دو خازي وسربي اساسي بخبته يعني ام جن د بيواجو سياسيه سوري ده جبوكو ام بكاربن رول بدن ليزاندن دستور سوري نو دوكي جن ما في ماتشبه هركز السربي ناد خبته çünkü em gişna asteki usa yani jin idi ned salin kevin de jiyan diki ku beje qadara ma eve beç devam bike bila be nad tam aksi wina her jin ve de beje de idi em gerek ser yani peşaruja xo bixabitin em jin gerek ma fi mehbem ام جواکی تمثیل دکند و تمثیل کردن ما جواکی ده gerek em لگور ونا بکاربن رولکی گرینگ بدن لیزاندن و سر به اساسی em کار دکن yani ev ملتقى تشاوري ev ندوات حواري كوتين çekirin hedefek مجهية وبراستي جمديد بكتنا نظام را يعني عمري قال لك رخصنا ما دريش بو عمري هناك رخصنا كنا جيلي حمو جنند السوري ده يعني بحمو بيكات يا اخو بحمو مكونات كهنه خواهاندن هفدو ولگور نیرینا من اکود به عملیات سیاسی ده هری گرینگ رول بده لیزاندن و خباته کی گرینگ بده مشاندن و جنبه دبکو گلک جارا مثلا بجن نیرین اسلام جدا بن دبید مسئله مجارین دموکراسی ده فرق جدا بوندن آراء ده درکبه اما جن لسر یک نیرین یک فکری هم فکره کو ام گرک دبی او درول بدن لیزاندن چونکی مديت مثلا بجن اف حكومتانو يجي اداره العمليات مثلا بجن دماكو جنا كرن بربرسياري مكتبه جن دسبك داخوانيه كودا يعني داخواني كودان عاده سانكي ام عصر الجاهلي ده جي عندك ما يعني ام بي حسيان كو ام 500 سال شون ده كاتن يعني ب ب ب يعني برنجي كودا ديار كرن كو جن جريكي تشبكه اولا نا واجبات وحقوق المراه انا كو ام بكرن دس بالعكس وينا جن گشتیه و آستیک و واجبات و حقوقی وی چه دمالا ویده، د شغلی ویده، د کاری سیاسی ده، جن دو خازی حقوق خو دوی حکومت ده بگره، یعنی جن باعتبار تمثيل مجتمع دکه، وقت بيجن نیو مجتمعه، وعم بيجن مجتمع بخويا بيجن جريكي هبد ورده، يعني نا شكلي هبه. جن برنگی خو گرکت ده جیو خو بگره بهبونا خو گرکت ده جیو خو بگره بعقل خو گرکت ده جیو خو بگره بثقافت خو گرکت ده جیو خو بگره و هر کجد زانه مثلا بجن خلق سوری نه تنه پیکاتک يعني كرد سوريان عرب چركسه ارمنه زيديه اديتره اوانا همو رنگن وثقافات واني جدا جدا هنا يعني اوانا همو دمات تيني قال هفدو خوشبونه کی دردي خينه پیش هر کس نه عين عقيده جدابونه کاج بو کی احتراما کو گره کی وره گرتن جحمو پیکاتیاره گور باوریاوی گور عقیداوی گور ایماناوی الگور قومیاوی گره کی تبگری دست يعني تو نکاری فرد بکی تشتکی تو نکاری ذهنیت کی دستلاتاری فرد بکی و اف بصالایت و شورشی ده ام پیشنگتی دکن يعني جنا برخدر جبارینا بگره جوارشینا بگره جارینا بگره يعني حتى رجع إيروك أم دقينن كردستانا يعني هوالن ميكو براستي بسالن درجة كدوي عملية سياسي ولشكري ضروري دان ليزاندن وبيشنتي كي مازن دركت بيش نمعقولة مثلا إيرو أم بيجن جن لباكوري السوري للرقاية للديري الحسكي القامشلو الحلبي الشامي بيد بيجي دبي أم بناقرن باج ده بالعكس هنا جريك أم بيش بكفن أم دي بيش ده هرن جبوه که ام میزه دیکن پیش یعنی پیش کتنا نظام شونده جن هرل دی شغله و اف سرکفتنا که مزنه از دکارم ببیجم یعنی بر همه شورش ما به میراث ساکینه جانسیزا دست بکریه به شروینا رو به ام بیجن به شیلانا رو ما دوام کریه و که ایرو ام گیشنا آسته که سرکفتن مزن
herkes gişte indiği kanaate. Be peşengtiya jina Kurt ku diye pejderul da leyzandın. İdem gişne astaki serkeftin mezin. O ev berxodani ki diruki rutin kirin jib rasti eve. O dama jin xatxe yani martala zindil hemberi hemu tişti ve de diyar kin yani ez hemed virde. Dibe ku ez tinebim bile ez müstakbeleki avatkim peşerojeki avatkim. Yani em her jin li kudibin birabibin her iki medbeşeki de rola xo medamada leyzandın. Wî demê em ê bikaribin ewekî çêkirin. Ji bo yekî jî ev pêşketinên ku niha jin di Sûrî de dê çêkirin ev ya cî kêfxweşiyê ji bo me û em ji wekî Partiya Sûriya Pêşerojê ji bo Pêşeroja Sûrî em rol didin leyzandin. Hem wekî partî bigîştî hem wekî jin ku em bikarin bin divê pêvajoya siyasiya Sûrî de weke partîkî sereke bi rastî ku em rolekî giring bidin leyzandin çimkî rêxistinekî me xurt heye û li ser vî esasî em kar bidin veşandin. Ji bo yekî hevgirtina me jina tevahî bi hemû beşên Sûrî de em li ser vî esasî xebat û tekoşînên xwe hîn mestir bilintir bikin ji bo ku em bikaribin di pêvajoya Sûrî de destûra nû de yani Sûriyekî hemrengîn, pirrengîn, nenavendî ku bikarî bi xwesertiya her kesî nas bike, mafê her kesî nas bike û proje netewî demokratîk ya rêperap û esas em bigirin dest û em li bijin ji bo jinê ku di hundirê van menatiqê ku niha heye Tehrîr Şam tide ye me tirsîk wan heye tirsek jî didê ava kirin di nav milet de di nav jinê de lêbelê ez dixwazim vêna bibêjim yani me çawa mesela em bijin di Bakurê Sûrî de bi salên dirêj e divê şûreşê de me em li hember Daeş sekînin li hemberî hêzên wek dewleta Tirkiye em sekînin û heta niha jî berxwedaniya me dewam e li hemberî hem zihinê wan hem jî kiryarê wan ê qirêj ê ku li hemberî jinê didin meşandin hem jî li hemberî vê zihniyeta mutexellifiya ku paşvero çawa me tekoşîn kir li Bakurê Sûrî em dixwazin jin hemû rêxistinên jina hemû jin ê ku di mal de jî di van menatiqê hene de ji Helebê, Hemsê, Hemayê, Şamê, Latiqiyê, Swêdayê berxwedanî ke tekoşînek heye û rastî jî moral jî didê me em pê kêfxweş dibin. Lê em dibin turs ne wextê tursê ye. Tam tersî wêna em ê çawa bikaribin weke jin xwekomî serhev bikin. Yekbûna xwe bidin çêkin. Helbette bi tena xwe yek nikare tiştekî bi ser bixîne. Lê em jî bu were û em ê piştgiriya we bikin û heta dawî em ê destek bidin we. Em ê hêz bin ji bo we. Hûn jî rabin ser xwe dengê xwe bilind bikin. Yani ev zilma ku tê meşandin, bexta ku tê kirin, perçiqandina jinê ku tê meşandin li ser xwe qebûl nekin. Tam tersê wê kombûna xwe çê bikin, dengê xwe derxînin û şûreş her dem fedakartî dixwaze, şûreş her dem cefayê dixwaze, zehmetî dixwaze, cihdekî zêde mezin dixwaze. Ji bo yekî jî ew jî gerekî xwe li ser vî esasî bigirin. Em jî hene, em li Helebê ne jî, em li Şamê ne, em li Swêdayê ne, em li hemî deveran ne, em bi were ne û em ê bi hev re ji bo pêşeroja Sûrîkî azad û xweşik em ê bi hev re ava bikin.